Ja, kaj pa delaš, Boštjan? Zdravo! Delam eno super zadevo in sicer woofer zvočnik za mobilni telefon. Wow, kako pa se to naredi? Čisto preprosto, potrebujemo eno rolico od brisačk, potem potrebujemo nožek, potrebujemo 2 risalna žebljička in pa seveda pisalo. S pisalom zarišemo, kako veliko luknjo moramo izrezati za naš telefon. Nato to previdno izrežemo in pritrdimo še 2 risalna žebljička, zato da bo tale naš domači zvočnik stal pri miru. Takole, zvočnik je narejen, sedaj pa potrebujemo samo še telefon. Tukaj poiščemo anteno Štajerska in damo na glas. Antena Štajerska. To je playlista. Playlista za Antenino deželo. Garantirano največji hiti. Ja, dela, glej. Some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order. Uporabno in enostavno. Have to rhyme every time I sing. Antena Štajerska.